ko hariho aho Imana yadukuye. Amen. Reka nabasabe tuzaguruke dufate umwanya wo gushima Imana ko aho yadukuye ni hari heza. Ahora aravuga neza mu ijambo ryayo ngo cyangwa twarapfuye twishwe n'ibyaha byacu. Amen. Yaratuzuye tugira amazima nawe. Amen. Uno munsi turafise impamvu nyinshi zituma dutambira Imana yacu. Uno munsi turafise impamvu nyinshi zituma duhagarara tuza gushima Imana yacu. Ushaka kugira icyo ubibwiye wishimira, turagushima Imana maze bakora Imana bya neza. Turagushima Imana ni byiza, ubonereze mu buzima bwacu. Turaguha icyubahiro n'Imana nzima, tukagira kose amahanga yose. Turagushima kubw'ibikorwa wakoze ku buzima bwacu, uritanga kugira ngo dukire Mwami. Twaje kugutazira, twaje guha amashimwe n'icyubahiro. Nta wundi Mwami twaje gutazira muri kino kibanza atari wowe gusa Mwami. Yesu urakwiriye gushima. Urashobora gushimira Imana yawe kugira icyo ubwiye. Yeah.
ariko muri ivyo byose turashobora kunesha n'uwadukunze ari we Yesu Kristo. Ntacyo nkura mu rukundo canke isezera rishagaranye ntacyo wabuze n'ikiva bona isi yose ntacyo nkura canke se kingaho ugashima muraca bitandukanye n'urukundo rw'Imana muwarome igice c'umunani mirongo itatu na gatanu Mwami tubwira neza mumenye igice bitandukanye n'urukundo rw'Imana oya ntacyo nkuriyo ntacyo dukura mu rukundo rw'Umwami wacu Yesu Kristo. Ashaka kumushimira Umwana akagica ubugiye kandi agaciro nishimire. Ashaka kudusubiza witeho uri ku ruhande rwawe, witeho ku ruhande rwawe ku mutima wawe mazora. Ndagushimira Imana yawe. Dushimira Imana yawe. Kura mu rukundo rw'Umwami wacu. Turagushimira. Nuko bwaje turagutazira. Ntacyo dutandukanye n'urukundo rw'Umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimira kuri ubu neza. Amaraso amaraso yadukiye urubanza
Haleluya, haleluya. Asa mugenzi wawe urafise impamvu yo kuririmba Imana yawe, urafise impamvu yo kuririmba Imana yawe. Aba bantu ndakeneye ko dukoma amashyi menshi n'impundu zishimye. Mwokozi wetu amashyi rero amashyi I do
Hallelujah.